Kei ngā manu hui o te motu tēnā koutou katoa rarau mai anō ki te pai wānanga a te Karere anei e mihi atu nei. I rangatira te hui a ngā hea āiwi I Tāhuna I te tainga atu o Tā Tipene O'Regan ki Wainganui I a rātou. I whakamānawa tia rātou ko Edward Ellison ko Gail Tipa o Ngāi Tahu ki te tohu o te Whare Pūkenga. Kia tahuri ake tātou. Mai te kāhui rangatira o te motu ki Tāhuna, I mua I te wā tukutaonga o te Whare Pūkenga. Whare mai te awa whananga, whare mai te tuaranui a Aotea. Nō tēnei ata I whiwhi tohu a Tā Tipene O'Regan, Edward Ellison, me Gail Tipa ki te whakamana I a rātou mahi hei kai arihi Ngāi Tahu, hei kai tia ki tai ao, me o rātou whai wāhitanga ki ngā whakataunga kreme a ngā iwi, me ngā rāngai maha. He rakatira te whakaaro. He mea nui hoki kia whai wāhi mātou tonu, mātou o kaitahu, ki te tuku mihi I tēnei wā te tokotoru. And thank you very much for the recognition today. We've paved our way into those roles, particularly in the last 30, 40 years, as the treaty re-emerged and the opportunity for us to take our role as kaitiaki rakatira within our environment, for our people, our communities. I think it's instrumental that we continue on building on those opportunities. I whakatūria ngā tohu te Whare Pūkenga I te taurua mano e rua te kaumātahi, kia whai wāhi mō ngā rangatira a iwi e tiaki e whakaora tonu ana I te ao Māori ki te hui nei. Ko tātā Tāhuna O'Regan, aha koa te makariri o takurua, ka tai tonu mai tana pāpā a Tā Tipene O'Regan. Me ruaka ki te ito tātou I horei, tai mai ana ki ngā hui e nei rā, ngari ka tai mai ngā mana o te motu, ka tai mai atu. I te wā e mātaki atu ana ia I katoa pū, ka tāmitake I ruki a tātou, te kino hoki o te karawhiu o tēnei kāwanataka I ka take Māori. Ka take I whawhaitia e ia me tōna rahi I roto I kātou, nā reira tōna mamai. Nā reira I tēnei rā, he mea nui tana tū ki mui I te iwi nei, kia tuku I tana tautoko, kia rātou e whawhai tunu ana I au a whawhai. Post-settlement, we've really established, strengthened, bolstered our role within our takiwā, within our particular runaka area, as an iwi within the national scene as well. So we are well positioned. I think we are as well positioned as we've ever been to continue that work. Kaurea Gail Tipa I tai atu ki Tāhuna I tēnei wiki. Ka noho tonu te kāhui rangatira o te motu mo te roanga o te wiki, ka tahi ka tai atu ngā minita o te kāwanatanga a te praere. Hora Kairangi-Nicholas, Tahu News.